Pauchadi Impum Uibamer Uiba Pau Karab de Tauzere. Manipur Heritage Expo Outokre, Pisa Fishing the Piva Kon Nati Chadava Yaurabadi Kon Saramba Amade. Saflyer Punda Fatuna Zelda Tamgani Minister. Directorate of Textile na Sintuna Damit Humni Satagataba Manipur Heritage Expo 2022 Ngasidagi Impal Iskimanung Chanalaiva. City Convention the Minister and Beren Haudokre. Ngasi Haudoki Heritage Expo atu the Heldom and Handicrafts ki tongan ba Polam Chani Yankai Amazon ki khutangta marketing tawna da Manipur laihak amaso Amazon aniki marakta MOU amasung khurek pinake Tarumadu the Textile Commerce and Industries Minister Namsa Kip Kenhai Manipur da kundhari ba furu kuntra gani thoi gi nargyo ba fizet GI tech tawna da honare Ngasi ki tarumadu phisabi dising Ani Samri Umbudra Mangada Fisan Adaba Konsu Yantoke. Tarumadu Minister and Berena Fondoki Veda State Asigi Headlum Amadi Handicrafts Nabalemgi Pampakta Asopoma from Cantona Lagli. Matamabada Fisavis in the Fiyon Pump later Bagitang Bakotong Chatabasing Aduko and Pangam Lagani. Yon Pump later Haviki Awaba later Roy, Lalun Bakarana Fi, Amagi, Pangpum Topos and Pump Power Fangdana Fi, Sabising Hak Malamba, Housik Taura Roy, Lady Valenga Asigi Sanzatumza, Amadi Quality Matanga. Hiram amatada jasina batawroy. Laibak ama sakot nan bahibasi transparency sangi. Ngasi yentok liba pisa kon singasi karigumba. Naday jada ba yaurabadi angwanda phone tawbiragu hana se minister nongtomba berhen haike. Karigumba kon naday jada ba yaurumba kon zhariba mi amadi supply tawrum liba sing lemna tharoy pulap yakta faraga jella thamgane haike. Makatarakwa atopa pauda. Sasina balupa samanga satbi senjek arfudramaga kon hana phare hariva Ronaldo gi matangda RPF na sengdoragle. January mga lisingani ko nitoy ki pause da soibam laikay dagi soibam Ronaldo Elias Abungo atopo ming amana toyba kova RPF ki miyoy ama. Sasina balupat sa mga zatbi sendek fake currency sa mga note. Marfudra mga kwan na fare hariba asiging matangda RPF na miyamda sengdok sa rihana. I don't think Rabala Lulup Revolutionary People's Front RPF ke Assistant Secretary Publicity Pangkim na Kodek Pitu na Topa Zero Lamana Pangtoragle. Zero na Makatan High January Amalising ni Kunitoida Finance Department RPF ki Arona Tangal Vajada Leba Momta Electronic ki Mafu Joy Sing Jenda. RPF na Sangsi Lebaning Tam Jawul Iho Asida Sel Oina Mateng Pangpita na Pahajake. Wafam Masida Momta Electronic ki Mafu Asina Lupalising yang kay Mateng Pangzarage Harap Pataki Lupasige. Tiang bangbo ina lay riba soibam Rolando da sela si lausin na basin na badagi. Sel singa si lausin lupa matamda sa sinaba lupa sa mga sadbi sendek waram ke. Marabado na sa sinaba sendek fake currency asika RPF kamarilay na de. Tawdo kasi Joy Ching Jen Arba lalon ba lak mayang asika. Lamda ba sige huiroy karagalaw tu na raga RPF minsa tina na ba law batok drama ane hari. Tawdo kasi na abukasu taglipadi mapandagi lakpan dan Manipur. Masasing na lamdam asida sa sinaba sendek fake currency mayam ama poselak to nam yam da utchay to na azoba sendan pam ama so wire haibasni maramad na yam na sunan Manipur masasing laiba jon bagi thabak tawna bada section bio maramad na yam na sunan Manipur masasing laiba jon bagi thabak tawna bada section bio okrul da lamgi wahu da kana badagi nangwai kam da bada miyoy mari sokle Okrul desa ki manung chana langdang bales amadi soithar bales konja ani ki marakta lamgi wahu dagi ngasi ayo. Bung taraga mathoi minute kun mathorum taba matamda khana chaina bathok padaki nawai putok tuna kamna bada. Mioi madi sokle miyam gi rang laksin na district magistrate okrul da section 144 clause 2 gi makata ating batham krai. Namai kamna badu da sokle ba mioi mari atudi longming tungsang sahi jangkai ganipan apokpa. Kapang kui tungsang Rasing tungsang sahi kuntra kamathoi apokpa sangrai khai tungsang. Boy mi loidoi sahi kunga mapan apokpa awongsin han loidoi amaso. George loidoi sahi kuntra apokpa awongsom mi loidoi kawe. Miyoy mari asi langdang beles dagini asok pasingi pibam luna laire. Kana sayna bagi tawdok asi ngarang Jun mga ginong tilpung ani tabadagi hawrakibani hari. Soithara madi langdang kul ani ki marakta leipa square kilometer ahumrong ki webalam ama batam kyage. Mamang dagi kul ani namun nabagi tabag sa tadon laki ado balising ang magasapan humpudraw humday dagi. Haung namun narak libat lam gisaruk asida kul ani gimi amada sang nadafa hay na jana to na laike ado po. Andagi na riba lam gi saruk asida chang ba harok padagi kul ani gi kunja sing barakta kana sa inaba thorak padagi.
nongmai kapagi thawdok thokdana mi mari sokibani hairi makatana irang thoktanabagi damakta Ukhrubi district magistrate Krishna Kumarna mungdariba mafumgi koibata ngarang nubidang waramdagi hauna section 144 clause 2 gi makada ating batam kre loina ating batam riba mafam masdam yi mangatagi hena pun bajadaba mi siba yaba khusu khulaina singba amada boduna chatpa yadabagi ating batam kre loina security gi akan ba section thawrangsu lawat kre hairi Chief Minister Beren gi photo semdok laga miyam da lana uhalubagi miyoi ama fare Manipur gi Chief Minister N Beren gi photo semdok sadok tuna mahaki jat sokpa yaba maungda social media da thakalakiba miyoi ama garang police na phagat pangam kre hairi Paraba miyoi adudi mangdiyo caption kawi mana social media da thakatkiba photo aduna Chief Minister N Beren gi jat sokhale hana Bharatiya Janata Yuva Morcha Manipur gi President Embaris na Imphal West District ki SP amasung Imphal Police Station ki OC da complaint ama thangat khibagi matungina miyoi asi phakibane Embaris na thangalakiba complaint adu da hairi badi tha asigi hakulakpada Imphal Police Station ki jurisdiction manung dagi Magniyo Junior Captain ko wami Embaris Minister N Beren ki jatsokpa yapa maungda photo semdok sadok tuna novi amagaloina na social media ki platform amu ariba Facebook da thagalakibani miyoi adu technology ek Lising ani gi matungina ain ko webo chap jarak review habo wofum zu complaint adu da palle complaint adu gi matungina Manipur police na FR ama register tawraba matungta miyoi sing arang Manipur police na phagat kibani haire class 12 exam gi fal ngasi lauthokre Council of Higher Secondary Education Manipur kosem na lawa higher secondary examination 2022 gi fal gi ngasi lauthokre Education Minister TS Basanta mari council gi mako thongpa sing yauna council gi holda pangthokiba Pamisang una bagi thorop atuda thoromamada higher secondary exam 2022 gi falasi lauto ki bane ngasi lauto ki fal asigi matungina science stream da extra is school gari gi mairoi rahul naurem na mako koire magarafdi may lekai dagini magna fund bag samri umpudan di fan pangdun makok ta ki bane commerce stream dana ADJM higher secondary school pauna katil gi mairoi apuzam Anjali Devina mako koire Maglang Tawal Mantri Kho Mamak Lekai Makha Lekai Dagini Maglang Tawal Mantri Kho Makha Lekai Dagini Bagna exam asida punna mak sabri kun kamari ne Arts stream the Enlightened Knowledge Higher Secondary School sangak gi mahiroi gol mai gai he mai na mako koire Maglang Tawal Khafum Imphal West Dagini Bagna exam asida punna mak sabri yang higa mapan phangki Lilung the drug free Manipur haba hiram da kanagre rehab center amba thambidan ba Minister da memorandum pisan gre Minister N Beren Lusingba lenga kasna paikalipa war on drugs andi sobat tangka kasi pasawat po oina ngasi Wakwa board Manipur na sintuna drug free Manipur haba hiram da no magiwai ba kananay na bagi mifam ama lilung ta leifa madrasa aliyada pang thokre imam amadi ulma sing na saruk yatu na pang thokiba kananay na bagi mifam maduda Lilong Kendra ki MLA su wariba Wakfa board ki chairman Alhas Abdul Nasir Jamiatul Ulama Ihin Manipur ki President Maulana Said Ahmad Anjuman ki Coordinator Maulana Mohyuddin Nasingba Lusingba Kiana President member wena saruyake Tharomadu da MLA Abdul Nasir na fondo ki bada mai kavani samutan na dabagi pandam laihang na lawkhalak leba kong tangasi mai bakan ba matautai masina ekoi gi naharol singbo asumba afaba lambi da pubang ngambadana dana Makoi kitong gipon sida santi lain hingba ngaman gadawri bani maramas na ulmas na mahaya ka palam sing cabang madi yon bating na dabagi damakta Sangchila ka daru pa khongsang sing dasin na dabagi damakta ahan po inalo palak ani gisan pambati ko da pira gani haike Mifam to na mahaya ka bani sa ting na dabagi warip kharaso lauke warip sang atudi mohala da lairiba masjid kamidi Imam Maulana amadi Hafiz Singh gi waiba mifam aba pangtok to na mahaya ka ba jinjak ting na ba warip laumina ba Wari padu ki mayuk tabak taruk pasing tautok watok ta chang daba loina na jana mas bawa imam uhen daba Asoba rehabilitation center ambalilong da taman ba aiba warip singa sini Warip singa sika loina na drug ki mayuk ta chang sila kadaba khongthang sing yawba amadi rehabilitation center asi thambina da banga sigi mefam adu da saruk ya khiba lo sing bas na CM Banglo da satna semester da memorandum amasu patient ki haire Gaur Govind Girls College ki hanagi principal na crore kya magalam lai Sri Sri Gaur Govind Girls College Kurai Sajor Thaujingjam Lekai ki governing body managing committee ki president Handem Irapon Haikre College ki principal Orambi Dr. K Javosaki Devina Yamla percent pam bayam Bangalam le UCC na college ki development ki fund 30% pam na singba crore kya matong baram khang tana bangan kre Hari percent pam ki maram da register of society da approved the annual audit statement account GP managing committee
Managing Committee da piu harbasu pi bangamdre. Wafam basing asi nungtil press club ta pawmi sing ko hunabada mahada phongdo kibani. Mahana makhatara duna college ki profile mari lenaba department sing ta thagat pamatamda principal ki sign ta form da enforce da chanadraba suspend leiriba principal masana namduna sign tawraga governing body managing committee khangandana tuminna barana ki wafam da lona submit tawramle college ase ki gb leina leite haiduna suspend leikrabi principal asina aranba pau sandok tuna lekai ki miyam ga khana sainaba thogale ansa phangdoki bong pokhai lamba ki mayukta mahiroisina protest tawgre ngarang ayo agan ba da pung homrom tabada sangai progda leiwa little flower school ki gate manakta bom pokhai ba ki tawong atu ba janing da ba phangdok tuna ngase school ase ki mahiroi sing oja sing mahiroi sing parents sing punda wakan mi pam dana protest tawgre ngase school ase ki gate mamang da pang thoki bo wakan mi pam aduda mahiloi sing da bom pokhai ba janing de aikoi ingna sing da larik tamjage education da apan pa pipi ganu aba precard sing pai ba galoina na mahiroi sin ha kholau kya sing su lauki ngasi ki wakat mi from adu da saruk ya ke ba administrate kaini matha na ngarang school asta bom pakhan ki ba thawong asana school ase ki thabak tawrum amari bhai tam da kotong sada ba kaya thogalle asing ma thawong sing asi matung da amukhana tawbi gano education da disturbance pipi gano yamna peaceful atmosphere oiba maung da lehen view hana sa phongdo ke Tharumata da desam ki secretary su saruk ya duna wangang ke Manipur masak tak na hona bada Ministry of External Affairs na thong launa hangthuna lei RK Ranjan lamdam ase ki miu sing da leiriba resource sing ase state asida tungduna alahen bagi mahot mafa lamda podokduna masak tak pa mathautai masaki damak Ministry of External Affairs na mateng pangna da ba thong launa hangthuna lei aina Education amadi External Affairs ki Unit Minister of State Dr. RK Ranjan na phangdokre wapamasi overseas point and KRC Foundation da sintunang asi hotel Impal ki Shanghai Holda pangthokpa thingteng seminar outdokpa ki tharumda mahana phongdokibani Employment through employability haiba themda pangthokpa seminar outdokpa ki tharumda da Union Minister RK Ranjan na phongdokibada National Education Policy NEP 2022 National Education Policy NEP 2020 ase yamna baru oiva India government ki policy ni Policy education ki lamda mafung phaba chawol amba puraknar ba miyang thamle India sing alingai matamda ki education ki lamda thawang ba leibaga mane sahi lising manga ki mamangda leibak asida university leramla bane India ki hanagi education ki macet adu lamakhangda mapanda ki changlak pasina mangalakhi bane mamanga ki education ki macet adu ngasi di malem ki lebak singda yang baru ena loknarakle India si jutna chadani phoka manga hiana leiba leibak ne Na sing asi resource sing asi makhong sombi ba habasi yamna baru hoi hari ba sing asi tabak da pangtok na ba NAV 2020 asina miyang thamli tanjas da overseas point amadi KRC Foundation na ha sing da masana masaba tabak pi jana ba amadi tabak puthok na ba law sing pi bagi tabak pai khat pa si matang sai hana sumhang na ba kata ki tharomata da jas ki minister Govindas konthok jom da phongthok ki bada India si na sina ba sing jam ba lebak ni Masibang ni Prime Minister na India si mapanggal kanba na oiriba lebak amani hain hari base. Ngasi di Prime Minister Narendra Modi na nahasang diskal pinar ba khongthang kaya paikali. Ay ko'y atopasing dadus tabak pi pangamba miyusing oina na bahwana se. Manipur ki nahasang ngasi top pamakulay ay ko'y naningtisan na sa kulabadi malayam da lambalay roy. Ngasi ki seminar asina naharon sing da ahin balaw sing tansin pagam kani thazay. India da hausi skilled workers in wat bagi people amalai riba si main kadar balik laiga kasinakan huwa nare maraga sa state asiki wena skill university amalengkat pamathaw tai haina magna makata ke makatarakwa atopa editorial ki kalam amada Manipur lekak na lafom kan bangam na daba thabak ngamjabi thakta bai khase Manipur ki lapuk singda ki thok liba phaugi pothok asina Manipur ki miam chabak kona da badagi jinjak mipal tangtu na hingba state am oiribane Masih kita waktu Manipur ki satu pothok liba labuk sing kanana bagi Tabak Manipur Sarkar na di Manipur Conservation of Paddyland and Wetland Act 2014 asi mapungpana sa nabahuki. Ato bagasi di iya kasi tawid na Chatok pothok liba Manipur ki lafong kaya da yung kay school seko na madi atay industries kaya lepta na sakat bagi tabag sa taragle. Iya kasi tawid na lafong da yung sarabadi madugi da District ki DC amadi SDU na pugadabani hana sibsega darina order thokta na warning tawbasu laikre. Ato kaya kasi ki section 7 ki matungin na kanagumba na lafong da yung sa ki harabadi DC na losing ba district level committee ki ayaba lawgadabani. Konggang ki lafong da na acre amadi 0.20 ato ka municipality ki area da na 0.10 dagi henpa yaroy ayba wafam leire.
ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯦꯛ ꯑꯁꯤ ꯄꯨꯝꯊꯨ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯒ ꯂꯧꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯂꯦꯞꯄ ꯂꯩꯇꯅ ꯌꯨꯝ ꯀꯩ ꯀꯌꯥ ꯁꯥꯒꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯗꯤꯁꯤꯁꯤꯡꯅ ꯆꯤꯡꯕꯅ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯈꯪꯂꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯧꯈꯠꯇꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯜꯂꯦ ꯃꯗꯨꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯆꯥꯊꯣꯛ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯅꯕ ꯂꯧꯐꯝ ꯀꯟꯅꯅꯕ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕ ꯑꯦꯛ ꯑꯁꯤ ꯃꯌꯥ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯀꯩꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯛ ꯑꯁꯤ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯒ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯆꯥꯊꯣꯛ ꯄꯨꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯂꯧꯐꯝꯗ ꯌꯨꯝꯀꯩ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯇꯩ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯀꯌꯥ ꯁꯥꯒꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁꯀꯤ ꯁꯉꯥꯛꯐꯝ ꯍꯩꯉꯥꯡ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯂꯧꯀꯣꯜꯁꯤꯡ ꯄꯨꯝꯂꯣꯏ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁꯀꯤ ꯀꯥꯟꯆꯤꯄꯨꯔ ꯏꯌꯥꯔꯄꯣꯔꯠꯀꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯄꯔꯤꯡꯒꯤ ꯅꯥꯛꯌꯦꯠꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯧꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯌꯥꯏ ꯂꯝꯕꯤꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯃꯨꯔꯧ ꯍꯤꯌꯥꯡꯊꯥꯡ ꯃꯌꯦꯡ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯑꯋꯥꯕꯒꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯄꯔꯤꯡꯒꯤ ꯅꯥꯛꯌꯦꯠꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯧꯕꯨꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯌꯨꯝꯀꯩ ꯀꯌꯥ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯁꯥꯒꯠꯂꯛꯂꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯁꯤꯗꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯆꯥꯊꯣꯛ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯗꯕ ꯂꯧꯐꯝ ꯀꯟꯅꯅꯕ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕ ꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯟꯖꯔቬꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯄꯦꯗꯤ ꯂꯦꯟ ꯑꯦꯟड ꯋꯦꯠꯂꯦꯟ ꯑꯦꯛ 2014 ꯑꯁꯤ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯀꯥꯟꯅꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯗꯨꯅ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯄ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯑꯃ ꯆꯪꯗꯨꯅ ꯆꯥꯊꯣꯛ ꯄꯨꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯂꯧꯐꯝꯁꯤꯡ ꯀꯟꯅꯅꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯕ ꯆꯨꯝꯂꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯧꯕꯨꯛ ꯀꯌꯥꯗ ꯑꯥꯏꯟꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗ ꯁꯥꯒꯠꯂꯤꯕ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯇꯧꯊꯣꯛꯄ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯉꯛꯂꯤꯕꯗꯤ ꯂꯧꯐꯝꯗ ꯁꯥꯒꯠꯂꯤꯕ ꯌꯨꯝꯀꯩ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯀꯌꯥ ꯑꯁꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯛꯇꯤ ꯄꯥꯏꯔꯕ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯉꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯏ ꯃꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯁꯛ ꯃꯥꯏ ꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯇꯥꯛꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯗ ꯐꯥꯎꯔꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯧꯐꯝ ꯀꯟꯕ ꯊꯕꯛꯇ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯃꯥꯏꯊꯤꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯁꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯇ ꯃꯤꯄꯥꯜ ꯇꯥꯡꯗꯨꯅ ꯍꯤꯡꯂꯤꯕ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯂꯧꯕꯨꯛꯇ ꯊꯥꯕ ꯐꯧꯅ ꯆꯥꯕ ꯀꯣꯟꯅꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯆꯦꯡ ꯄꯨꯁꯤꯜꯂꯛꯇꯕꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯆꯔꯥ ꯍꯦꯟꯗꯨꯅ ꯁꯤꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯂꯨꯔꯕ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯥꯊꯣꯛ ꯄꯨꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯂꯧꯕꯨꯛꯁꯤꯡꯗ ꯅꯣꯡꯃ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯌꯨꯝꯀꯩ ꯀꯜ ꯀꯔꯈꯅꯥ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯆꯦꯛꯀꯣꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯇꯩ ꯑꯣꯐꯤꯁꯅꯆꯤꯡꯕ ꯀꯌꯥ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯁꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯊꯤꯡꯍꯧꯗꯕ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯥꯎꯒꯤ ꯆꯥꯊꯣꯛ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯃꯐꯝ ꯂꯩꯔꯛꯂꯔꯣꯏ ꯆꯥꯅꯕ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯋꯥꯏ ꯄꯥꯟꯕ ꯖꯤꯕꯁꯤꯡꯅ ꯍꯤꯡꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯕ ꯇꯥꯏ ꯃꯗꯨꯅ ꯆꯥꯊꯣꯛ ꯄꯨꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯀꯣꯜꯁꯤꯡ ꯀꯟꯅꯅꯕ ꯊꯕꯛꯇ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯗꯨꯅ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯂꯧꯐꯝ ꯀꯟꯅꯅꯕꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯟꯖꯔቬꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯄꯦꯗꯤ ꯂꯦꯟ ꯑꯦꯟड ꯋꯦꯠꯂꯦꯟ ꯑꯦꯛ 2014 ꯑꯁꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯆꯠꯅꯍꯟꯁꯤ ꯑꯦꯛ ꯑꯁꯤ ꯐꯥꯒꯤ ꯇꯥꯍꯟꯒꯨꯝꯁꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕ ꯑꯦꯛ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯊꯧꯁꯥꯗꯅ ꯆꯥꯊꯣꯛ ꯄꯨꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯂꯧꯕꯨꯛꯇ ꯌꯨꯝ ꯀꯩ ꯁꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯄꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯥꯏꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯕꯛ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯂꯧꯈꯠꯇꯨꯅ ꯂꯧꯐꯝ ꯀꯟꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯁꯤ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯄꯤꯕꯗꯒꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯃꯣꯔꯦ ꯂꯝꯕꯤ ꯕꯟ ꯍꯟꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯇꯦꯡꯅꯧꯄꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯀꯣꯀꯤ CSOꯁꯤꯡꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯃꯣꯔꯦ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯀꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯃꯇꯝ ꯀꯛꯇꯕ ꯕꯟ ꯑꯗꯨ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯦꯟ ꯕꯤꯔꯦꯟꯒ ꯎꯅꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯌꯥꯅꯕ ꯄꯨꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯍꯟꯗꯣꯛꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ KSO MBꯒꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯗꯦꯕꯤꯠꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯀꯤ CSOꯁꯤꯡꯅ DC ꯃꯅꯨ ꯃꯁꯤꯡ ISꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯔ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯀꯛꯅꯅꯕ ꯇꯛꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ CSOꯁꯤꯡꯅ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯃꯇꯝ ꯀꯛꯇꯕ ꯕꯟ ꯑꯗꯨ ꯍꯟꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯇꯦꯡꯅꯧꯄꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ CSOꯁꯤꯡꯅ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯀꯃꯤꯁꯅꯔ ꯇꯣꯏꯅ ट्रांसफर तौबना डिस्ट्रिक्ट असद थेंगनरिबा तोंगान तोंगानबा खुदोंग चादबसिंग से मिनिस्टर दा खगनखिबगा लोइनना हौजे हौजे DC ओरिबा मनु मसिंग IAS की ट्रांसफर ऑर्डर कंगनबा अपील तौखि हाइरे अमरुमदा चीफ मिनिस्टर अमरि टेक्नोफोर डिस्ट्रिक्ट KSO KCA अमरि KWUSR की अफुनबगी टीम की मरकता मिफम पांगथोकनबा होनबदा मतेंग पांगखिबा मिनिस्टर लेटबाव हौगिपु थागतबा फंगदोखि चेरो रतन मखा तारातन मणिपुर की चीफ मिनिस्टर बोसु थागतबा फंगदोखिबगा लोइनना डिस्ट्रिक्ट असिगी मियामगी जायफा थौरांग किदमक्ता लेंगा कपुन थबक तमिनदबा सेम सातुन लेरि हाइरे वारोई पुरक्त्रबदी पंसिलगा थबक तौरप याय पारेस इंडिया गवर्नमेंट अमसुंग NSNIM ना वरी सानरिबा असिदा करिगुंबा NSNIM के डिमांड सिंग पीबा यावना वारोई मा अथुबा पुरकहौदबा तारबदी हौजिक लेरिबा फिबम असिदगी यामना सोकचिलकबा जाय हाइना अथिंबा थमलेबा लालहौबा ग्रुप यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम इंडिपेंडेंट अल्फा आई की लुचिंगबा पारेस बारुहाना फंगदोखरे इंडिया गवर्नमेंट अमसुंग NSNIM की वरी सानबदा हौजिक वरकलिबा फिबम बासी अथुबा मतुमदा वारोई लाकपगी मौ उरक्तबदा पारेस बारुहाना नोंनाबा फंगदोरखिबनी मसागी लेफम ताकथोक्तबा मफम अमदगी वरी सानबदा पारेस बारुहाना हाय NSNIM गा वारोई की जान असे अमा साइन तौनबा याबगी तंजा असे इंडिया गवर्नमेंट की खुदगी नाथोक्रबदी अफबा फिबम लागलोय इंडिया गवर्नमेंट की तोखाई तोखाई बहलग रूल तौब की थौसल से हौजिक नागा रिवोल्यूशनरी ग्रुप सिंह खंगले अमदी मखोइना हौजिकती मखा ताब थबकसिंग लौखटनदबा अमतो ओइना पुनख्रे आबो वफम पारेस बारुहाना फंगदोखि NSNIM ना हाना डिमांड तौरंबसिंगदगी खरा हंदोकलगा हौजिक तोंगानबा फिराल अमसुंग तोंगानबा कॉन्स्टिट्यूशन अमा डिमांड तौदुना मसिदा यारबदि
India government ka waroi oiba jana cherol sign tawna NSN am na thorang tawravani aba wafam thamla duna mahang hai hauji ki matam asi lamdam asong ki fibam fadna India government na thabak lokot pagi matam ne wari jana bagi mingda India government sahi kun banga ki matam laukhre do hauji phawwa waroi purak pengamri aba wafam thamla duna NSN am ge dipan sing kaloidana waroi purak na bagi damakta fibam fadna India government na thabak lokot pagi matam ne wari jana bagi mingda India government sahi kun banga ki matam laukhre adobo hauju phawwa waroi purak pengamri aba wafam thamla duna NSN am ge diman sing kaloidana waroi purak na India government na thabak lokot pachomi ana phangdoke Karigamba center ki bureaucrat singna naga issue da matam lauduna chonthala ka thamlabadi afaba fibam di oragloi aina magama khata ke NSN IM gi auroki basingna lepkeba phirep adudagi khara andoki basina taglebadi karigamba daga singi tongan bu firal masung tongan ba constitution jawrabadi thoinga leng moiwan waroi ama sign tawnabada yare haibani abo wafam magna thamke ngalai moibagi matam masida waroi ama Naraba purak pengamdaba tarabadi lalok grup asigi naha orbelo sing basing makada grup asi jamna tamti batabak sing torpayai habigi sing naba fongdok laduna pares barwan hai warwai gi jana pa ama sign tawna hutaba tarabadi NSN ki marwa faction ani punna sovereignty ki demand amuk torpayai single use plastic item sing makata nasin nandana ba hek ngamba makai atobada thabak to ontok ndaba center na sing da kangan krai single use plastic item sing asi hek jariba makai thuna chinna nandana ba Center state the khangala kre center ki mekite ki plastic waste sing amade waste sing asi cement flanda alternative fuel oina sinat naba natragana road construction purpose the sinat ba state amazon arwal local body sing marak nak padalaiba cement flan singa MOU sign tawna ba suggest taw kre nawmai na kaplam badagi businessman ama sining sita hingaure asam ki Kokrojar district ki manung chanba sarfa nguri police station konba narawari area da masa khangdaba khulai paiba mioi kharana nawmai na kaplam badage businessman ama sining sita hingaure ana police official sina phangdorakle hira masagamari ilena police ki makok thongba wangang loi amana phangdoki bada thawdogasi ngarang no bidang pung nipan makhairom tarakpada thoki bane thawdogasi da soklaba mioi asigi maming Sodil Mondol kawi mak mayonggi pamang thang basaruk da pham dona leiringai da helmet upo motorcycle tongba mioi ani laklaga nang maina kaplam ki bane makuda ki wana sarfa nguri ostal pokatuna force at bira bamatong makadana treatment sathana bagi damakta Bongai kaunter leba Lower Assam hostel ta pukre amrom da thodok asida senar bembe ani police na ngasi phabangam kre haire maka tarakwa atopa pauda sanhat bada senaba ama torture tawbagi namakta UP ki police manga buktaw kre sanhuran bagi case ta senabani haiba miyo eba torture tawkipa police person manga ki mayukta from ama order taw kre haire suspect atugi mamana maha ki complaint hai ki madudi police person sing police outpost in charge ama constable mari amasung masa khangdaba Miyoyani na mahaki masano pagi mangtong datsay matinjan ki amasong electric shock su tau ke. Police na medico legal report kan pamatong da amasong ekwis nga to gimayok siri pa marar singa do. Jumle hai ba si khangla pamatong da Senior Superintendent of Police SSP office singa na Data Guns ki Circle Officer Prem Kumar Thafa investigation amasa thanava. Direction P ki amasong FR ama IPC ki section 342 wrongful confinement amasong section 324 voluntarily causing hurt amadi atai section sing makada start tauke Superintendent of Police SP City Province Singh Chauhan haike preliminary investigation the police person pangaki mekta siri pamaral sing adu chumle haibasi kangbangam ke aran bamong da fachindo da thamba bu torture tawbagi damakta makhoi gi mekta FR amar start taure arabida content sing asigi mar oi pau khara asi pau tamjari ba mani local news YouTube channel asidagi yang beri ba puna pathaga jari channel asna tum da kana badi subscribe to video basna subscribe to bien boloidana like and share to su ka bi ko namako amakana thaga jari